Si mangpat kayo gaya man manipod di Korea, sir. Agyaman na kadagiti pasarabo yo ha. Inyawan kanina ni Lola Sedes. Oh, nagusto mo lang dagiti ginatang ko akaws mo. Basta naggapo kada kayo, magustuhan, sir. Ethel. Apay kastamatan di pa nang kita yung kanya. Pakawan na ko ma. Saan ko marumbang dito yung marikliknak para kin ka? Ay, ayatan ka. Sir. Kagura na ka di. Saan kayo kabaylan agurahan? Kaputa dakal ti utang ko ana imbag anagam kada kayo. Saan mo ko mapanunutan dito? Pasensya kayo. Ngamin dyan, magawin ang tipa nagarapos na kiniluwag. Itilagsit ngayon paidam na kitidadakal ko tipa nang ipatagdagan niya. Na kayo tinangana itinagkaptudan ta. Diyak naman na nalablabas pa'y kaya mapamatag ti kabailan yung ipay kanyak. Ingkarigatak tinang liklikin ka. Tapno may wagsak ko tiriknak. Diyak kahit panunod na magungkundawayang ka. Pangasiyo, saan ko mga dayuhan? Diyak kabailan na saan kayo makita? Kaya't numasawan. Diyak pa'y lang may ibagano ay ayatan kayo man. Ang kasi di pa nagkayat yung kanyak. Saan ko mga dayuhan? Tapos saan ka masakitan? Namo ila ko maset at ilmo. Numalakit ko dahi di damo po nagkita ta. Aging iti simbang bayak kada kayo kini Lola Setes. Tsak naman nakastoy di pagtumpalan ti amin. Mabainak la iti bagik. Nga iti damo apa nagpudnoyo iti managayat yung kanyak. Aklo na kadagos ti panagayat yung. Nasaysayat may pudnok kada kayo dahil tinanang. Tapnosan kayo makmaklahat. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta anak ko? Nagapo kiti pag naedan ni Ethel. Diako nalapdan tiriknak. Impudnok ti panakait ko kinkwana. Anya? Ti amok no saan mon ama panunot ti agayat pay? Apay ani Ethel pay? Amo ka babalawandak. Kasla anak mo ti kayarigan ti kinaadayo ti nagbaetan ti tawin yo. Inkarigata kaliklikan. Tapno malipatak binumayuagsak ko tiriknak. Minsan ko akabalan na nang. Agayat ako nakingkwana. Kita lang at paiso ti gasat. Ngamunuda kayo tinaykari iti tunggal maysa. Saan munto kumaapag sangitan? Ipayak mo tani ti kata ni Lola Setes. Naibagang ka ni Sir Ethel mo ti panagaram ng kanyak. Ethel, nadlaw ko adi mo may perang dagiti matam kanya. Awan ti may limod ni Adel mo kanyak. Lola Sedes? Saan ko mababalaw ti anak ko, iti nagtumpalan ti kinasingid na ken ka. Nasingpet ken masirib ka. Maragsa ka na, ta iti ka maudyanan na. Nariing manen ti puso na nga agaya. Mabainak launay kada kayo, Lola. Saan ka arumbang nga agbain kanyak, Ethel? Saan ka nasabsabali kanyak? Kakapsutak mata na nabigatan. Kasla guri-gura nak. Hindi pa lang grabe anarik na kakasla. Nadagsan ti bakik. Kunak no nabanugak lang. Aldawan, bumangon ka. Anya ka matan, Dominic. Di mo lain inayadan mat ngaylo katiridaw sa bumugkaw kaladagos. Kasano adyak makapungtot? Bigatan. Awan pa'y nakasagana pamigitan. Agkakapsutak nga roon. Diyak ka ba lang ti bumangon? Agi papudot ka iti dano mapagkapim. Di mo lang kabaulanan nga ramidan. Masakit ka kunam. Makisin nung bat kamot. Kaya't mo taarabasin ka, danga.
Awanlat konsensya mo namang dangran kanyak. Kat makita mo ta masakitak. Anya lakit dinagasgasat ko kan ka, Dominic. Amo ka na bandog kan. Di panangunor tayo tigit bye-bye. Agi na natapay lang dito eh. Sakpay amang grabita. Adelmo, kasla masimbalod pa lang titila ka mangawag itinagan mo. Nga po tala kayak, parakin ka. Saan nga iti dayta? Dakal di pa nagraam ko kan ka. Mani po dinaklon nak. Nakaragragsaka ko na. Yak namnamahan nga ito nak. Saan ko pinanunot ti bakit titawan ta? Nasingpat ka. Maikari ka nga ayatan. Kat amok asaan nak to apasakitan. Adagay mo kahit kung ipagaking ka. Sabay ko matamanukot kan. Kahit kung kasaltan. Anya? Kahit kung nagsimpati biyak ko. Barang madanta itinak, ore may salaan. Amom ti arapaap ko para iti masakpayak. Sana tubang day tayo tanyaman nga rapap mo. Ore agasawatan ton. Agadal ka. Palugudan ka amang tunoy iti kahit mo apang iturungan iti masakbayam. Agyaman at launay. Nagsangit ka man. Magkasanat ang ininlaos aragsak ko, Adelmo. Agyaman at launay iti panagayat kan panang tarabay mo kanyak. Iti pananggunot ko iti arapaap ko. Agyaman nakapagtulag kayo lakit di anaimbag, saan ka sumupiyat? Pakaragsakat launay, numapanunutan ni Adelmo ti agsimpa etel. Nanang, agyaman ak lumaawat dakpana iti anak nyo. Dayta, saan alula ti awag mo kin nanang? Ahawon kami nanang. Rugyan mi nga si kaswanda iti masapol kan maisagana iti panagkasarmi. Kahit ko anagarbo ti kasarmi. Saan ko akit kidawan tinagarbo a kasar, Adelmo? Baka anayan kanyak no naragsak ti panagdanata. Maminsan lamot ngagkasarta. Palubusa mo no anya ti kayat ni Adelmo balasan ko. Maminsan lang agkasar kayo kat masapol anak kalalagi. Kano lang nga dimawat ka iti kwarta, Dominic? Siyak matlati kakasin nga trabaho. Amom anabayagan an istambayak. Sikat ada kwartana. Igatan ko lang iti arak ang sigarilyo. Awan pa'y paggasulinak. Agbisyo ka pa'y laang katawan lang arudan trabaho. Dinak pa'y masango asukunan iti malam. Mangted ka saan? Hoy, saan nakabugbog kawan? Di ka lamabain? Siyak ti babae, siyak ti magbibiyag kan ka? Dumawat ka pa'y laang iti pagbisyong kanyak? Anya tikunam? Timpanak! Talaga karkarita na kanya. Umay ka! Dominic, ibatam ti boko! Masaksakitan na klaunay! Lukay! Anaranggas ka kanyak! Natangsit ka! Gaputasit ka ang trabaho! Nuan niya taimbaga! Tungpalan na! Mawatam! No tumawatak iti kwarta! Ikanak! Nakasaksakitan ti boko! Ibatan na ko man, Dominic! Maasyan ka kumakanyak! Tsak manan magawidan ti panagarubos na kitiluhan. Kabayatan ti panang bistrad ko iti trahi di podak. Sa magmamanulangan ng altaw, agkasar kamin kinadal mo. Kaslakaano lang day di pa naglibas ko pimanaw iti balay. Hangam ita, pagkikasara ko. Karbangak mati agragsak. Isa, lading itaklangan papang, mamang. Saan nyo ang may matangan ti karagsakan apas at ti panagbiyak ko? Kablawan kayo itinaragsak a panagkasaryaw. Kansapay kumatag tultuloy tinaragsak a panagdenayaw. Agyamang kami ti bendisyon nyo, nanang. Adelmo, nagado ti di maray iti panagkasarta.
Talaga nga, impay-payso ni Adel mo ang nagarbo ti kasaryo. Di mo lang mo ti makisarita itinatanang. No dilawak ti panagbugkaw mo. Agungat ka. Di ka man. Nakarkaro ka pa eh. No di gapo ti kinaranggas mo iti anak ta. Saan na kumana panunot ti pimanaw? No manan atawan ti napalambas. Ipalagip mo pa'y laang dayta. Naungatak ka ni Ethel idi. Gaputa ti amok kat pa kay surwan na. Ngam nakus pagmatgayam. Amom no apay anabugkawak ni Ardon. Imbaga nakit din akasla ni Ethel tinalabsan na nagkasar. Anya, di na ko mainasitgan? No nagdardaras damot ka dagiti barkada na. Salimugan ka nun iti kotse dagiti nagkasar, edi. Tiawanan bain a babae. Nakikasar adi na pa'y impakaammo ka data. No linaksid na tadadakkel na. Nabayag matan alinipat ko nga anak. Uray saan ka kumapay abimmango no saan akabaulan ti bagay. Igan ka kumalaangan ti pamigat mo. Pasensya kayon, kasan kayo natulungan ang nagluto iti pamigatan, nanang. Saan mo apanunutan dayta? Annadam ti bagay. Maigatan na kiti panagdadagsin ko. Kanayo na maululaw ha. Ay, naimbaglakit din kaso magmamanaw lang aldawan. Agturpusak ton. Nusan mo akabalan. Di mo ipilit ti sumrag iti pagkadalan. Parang nasaya aton tirik na kington malam. Ado tinapatig nga si kaswag. Tapno matuloy mo't lang ti panagturpos ko. Awagan nak nga rutin ton naldaw. Titulnog ka. Uray makumiko makiti opisina. Kahit ko nga nadang ti pagim. Tapno nasalon at kayo iti anak ta. Inawagak ni Ethel itail daw. Diyak ngamin mauray ngumawa kanya. Ngamasat nakasungsungbatan. Kapilitan na nagawid akon. Simrek adagos iti kwartuyo itay makapangal daw kami. Basit laang tinakan na. Talaga amarigatan sa iti panagsikog na. Ay, madanagan akmat. Diyak maawatan tiriknak. Maragsakan na kamadanagan. Kasanungatan di kasasaad na. Manang nga asin ni Apo Diyos barog. Amom na niya ti pampanunutan. Nanan? Agpas ngay ka di ti asawam, adi na makita dagiti dadakkel na. Abusta saan na pinakaamuan ida idi nagkasar kayo. Numabalin. Saan na akay tapagsalita ti pamilya na? Diyak ka mo no anya at talaga ti marikrik nana para kadakwada. Sang kakunana nga agparang tulaang kadakwada, inton adda mabalin na nga ipagpanakkel. Ano magawidan ti panagbakat ko? Mariknak. Dakalan ti kimapsot ang tibagik. Managsakitak pa yan. Sapay lang saan nakamawatan ni Dominic. Naranggas no jak maikan iti kwarta. No saan lang kumapimanaw ni Ethel. Malagip ko ti panang babalaw kanya ti katugang a babae. Nakaro ak kano iti anak ko a babae. Nagbidotak ka di. Manipod iti naglibas a pimanaw. Awanan ti damag ko kankwana. Kablawang kay ti panagturspos mo. Kamaod siya na. Nagunod ko matlang di nararapap ko pagtumpalan. Isagot ko dahi ti baligit kada kayo kininanang. No si imatang kumati pamilya. Ala, saan ka ngagsangit? Ala, mabantayo kit din. Nala, agawid tayong tapno makaina na kabalasan ko. Uwan adal mo. Uwan nanang. Mapantayon. Anya ka di mananaya ti pagpupungto tam Dominic. Dadya man nga Ardon. Nalabsak ida nga agiinom iti store. Pinilit da ni siya nga ag-blow out. Tanak ka pa sa iti board exam iti kina-engineer. Awan lata ti pagnakman ti anak ta. Ti kapungtot ko. Di man laeng umapal kini siya Nabayag ko man anak katorpos no ingdaad na ti aganal.
Kanayon ko abagbagaan nga masaan nakadengdenggan. Awan tinamnamaan ta iti dayjay a lalaki. Isunto ko matipag sa makadanta. Inton lumakay ken bumakatan. Iyasawak sa langan kini Criselda. Aywan kayam, nagbakasyon ka no? Balon sa amatan. Isu nga iyasawak langan ti anak takin ko na. Tabarang at damot namnamaan ta. Amapan ijay Amerika. Adan na awat ko takaam mo, adal mo. May saat ka dagiti nakapasa iti board exam. Kablawang ka. May sakar ng engineer. Idi pa'y lang katurturpos ko nga da ko mapagtrabaho nga. Nga masikugak matan. Kalpasan na makapagpasngay ka. Intunad nan may sa atawan ti anak na. Mabalin na palubusan ka ng trabaho. Tapos mausap mo, tinatal mo. Agyaman naglaunay kan ka. Ngayon no siya lang ti masurot. Saan anas ka nagtrabaho kahit sa bali a kumpanya. Ngayon mo na. Pabusuyan ka amang tunoy itarapap mo. Adal mo, kalata nagsikal ti tiyan ko. Magpasakayaksan. Anyaya ti magsasaritaan yung aga-asawa ta nakaragragsak kayo launay. Eden, apa yan? Nanang, agpasangay san. Ipan ko iti ospital. Isarunoy nagiti ka sa pulan, ti panagpasangay na. Nay ko, ay nagsakit. Nagsamat ka. Saan ka nga sa iti kastabalasan ko? Adal mo, magkatamon ti asawa mo. Marigatan launay yan iti panagpasikal na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Day pa'y ano isirag iti delivery room ni Itelanang. Di pa rin mo ti doktor. Ay, matanakan ako na. Amang nun niya mo tinapasama kita asawak. Pagkalmaam laang tirik na amadal mo. Damo na tagpas ngay. Saan akas ka rin na? Dahil dangon ti pagdanagak. Marigatan sa ngagpas ngay. Itay pa ya. Naisirag iti delivery room. Kat nakakasi tilangan na iti isirag da. Kaslagpakpakata pa yun. Gagangay laang amakarik na iti panagdanag. Agdalag ka kinihapo Diyos. Umay ka, tagadoan nak amangi kararag iti pan nakaispandag iti agina. Amang ano kila tarumar ti doktor nanang. Sige, siyaklat tangarudan ti agkararag iti chapel ti ospital. Diyos ko, di ko mapaypayan ti asawa ka. Sapay lang ko normal makapagpasngay. Tarabahin niyo kumaidang agina. At upay tarapap ti asawa ka kahit na agun oda. Madanagan launay ni Adelmo. Diyos ko, agpapakaasi ka na kayo. Tarabayan niyo kuman ni Ethel. Umuna na ito yung apo ko. Kat ipalubos yung kuma, ama sirayan na tilawag. Manipod naglibas, apimanaw ni Ethel ijay balayda. Saan na pa'y anak kita ti pamilya na? Alupay ti arapaap na akayat na agunudeng. Ti pagayatan nyo ti matungpal na po. Indagan nyo kumati kararag ko. Nagsapa ka na nagawid. Umay ka kumasukunan. Kasla na bang banog tilangam? Naong tanak iti amok, Dominic. Dandani nga minjak makapagtrabaho. Kan masansan amaladawak. Masadsadot kan samot nga minan ngagtrabaho. Jak kayat ngagsubang ta. Saan ta ngagsubang? No saan mo nga ipakat ti kinatangsit mo kanyak? Marik na ka bumakit akon. Kumapkapsutan ti bagik ngagtrabaho. Dandani aksamot tan matay. Panaglik na lang dahi ta bumakit kan. Awan pa'y apukom. Anya nga apo ko nga ibagbagam. Saan akabailan ni Ardon abyagan ti pamilya na? Ay, mga kayat mo ti agluto ti pangrabyanta. Agin na ako ma. Houston baby,
Saan ka nang agsangit? Adan ni Mami. Anak ko. Oh, abay nagsangit ka. Kunak numatay ako na dal mo. Ngam na si ti Diyos kanya. Panagliknag. Nananaya ko na babae. Kalpasat ti ado arigat ko anong ipas nga iti anak ta. Nakapsot ka payla ang balasang ko. Aginana ka paylang. Kung dati doktor, ang talinad ka dito iti sumagmamanong aldaw. Nagsadlang ba't kaya mong agsangsangit? Nakaturo ko. Normal ti panagpasngay mo. Isuan napakapsutan ka. Narigat kayam ti aganak, nanang. Kalata nalagip ko ni mama. Tsak maawatan daytoy amarigat na. Ethel, agsubli ka. Saan mo nga ipanaw ti apukok? Anak ko, pakawanan ako ma. Anak. Risa, abay, agtagtagainap ka. Dominic, tagtagainap lagayam. Anyaya tina itagtagainap mo. Agsangsangit ka nga nagpukpuk ka itinaganitin. Naitagtagainap ko ni Ethel. Daw ba na maladaga? Kasta unay tiragsak ko kampay di. Ngamidi panaw na ti maladaga. Nagsangsangit ak. Kat talagang impay-pay sumti agsangit. Itala ang agsangit ak. Diyak maawatan direk na Dominic. Kasla, makunkonsensya ak. Nagbidutak ka di iti panang tratok ka ni Ethel. Simbang put kagaya mon Ethel. Saan nakakadi nga inawagan ni Adel mo? Saan pa ya simbang put? Saan mo, nanang? Makumikom day jay. Day tati pagimbagan na, no? Tadan bukod ko alugan. Kat saanin ama sa pula sukunan nakpay. Oh, nakaturog gaya man ni Cheska? Saan nagkadasilap sapol ti anak ko, nanang? Saan mo? Nasingput ti anak mo. Talon ti tawan na. Narwam nga ta nga itirabi ila ang amakita na ka. Agan anos kay kumaamangaywan iti anak ko, ha, nanang? Di kagtanag. Planok ti mangala iti mangaywan kan ko, na. Uray saan ko man balasang ko. Pakaragsakak asyak ti mangaywan iti apu ko. Da kayo ti makaam mo. Nang rabi ika ka de. Nalpasan, nanang. Agan na naklabiit sakay ngagdigusak. Apag isunto sumangpatmata ni Adel mo. Ada na pati kapag saritaan mi, maipanggapit ti trabaho. Ada namin jaya kanya kidakil akumpanya di Sambales. Amang ano nangat nga tontong di sweldo. Umadayo ka? Ad-adan to, adi mo madinaan ni Cheska. Ay, day tangaro ti pampanunutek, nanang. Sa kaya't kapag saritaan mi nasaya at ti amin kini Adel mo. Talaga may ayatan na kaunay ni Adel mo. Pinalubusan na kamakaday magtrabaho. Maawatan na no niya ti kayat ko. Kapilitan niya at puyat akmanan ni ti trabaho. Intang makasangpat akin doon bigat. Awagat ni Adel mo. Mailiwak mo tan kadakwaday ti anak mi. Barang makasubli ak tumot lang ay di lugar mi nga trabaho. Napaot ti panagsarita yo kini Ethel iti telepono anak ko. Nakaragragsak ka itay. Kala at alimiday ka. Saan ka no matuloy ti panagawid ni Ethel, nanang? Diya ka mo no kasano, ngilawlawag konto na ito, kinichis ka. Rumswan samat, hindi yung pagkinaawatan nga gasawa. Nasayat mo ti saritaan mi, nanang. Nagtulag kami anaimbag. Manipod nagasawa kami. Awan pa itisan mi anak kinaawatan. Madlaw ko. Sika, ti lalaki. Ngam ni Ethel sama ti mapatpaturay. Siya ngagpaiso ti padre ti pamilya. Ngam saan na akay tasawan, nanang? Siya kakanayon ti matungpal. Nahiyawag ti kinasingpet kan kinapakumbabam iti asawa. Nung aapay nga mi na pinalubusang ngagtrabaho ijay. Gabot at dasadya iti trabaho na.
Ken maawatak no anya ti arapap ti asawa. No pa'y mabalin asahan nga trabaho ko ma. An-anwan na ti dakkel abalay. Idin to ang naglawa da ito'y abalay. Kun may sa ti anak yaw. Puno da ita. Sayang nga rod, dasan mi na napasarunuan. May mayat kumamot lang no dalalaki ang anak mi. Tapos damat mang tawi di tapilyedo. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Kaubingan ti asawa. Day tala, makumikum una iti trabaho na. At dan tulad ta panagdin nami. Wen, jak po kawan tinamnamak na na. Nya kamot ay Arisa. Makalaladot ka. Big-bigat na kay Dak. Dominic, saan ka ko mga agong-ungat? Amumat nga kakapsutak. Tunungkwan, ipan ka ti hospital. Adon sa payan ti magastos mo iti panagpadoktor mo ngam iti gastusan dito'y balay. Diyak na yan makatrabaho. Agan anos ka kuma. Naimbag kumaano ada pang namnamaam kini Ardon. Ngiman niya ti maganab mo iti dayjay. Di na may ulo ti agtrabaho. Ad-adamat anapat patag ti panagbisbisyo na. No daduma, mapampanunot ko ang madusdusak. Kaputasahan ka nagbalin anasaya at nga inakan ni Ethel. Laglagi pumpayla ang dayjay abalasang mo. Manon titawon na idinaglibas api manaw. Mailiwak lang unay keng ka. Amok nga do ti pagkurkuranga kada kayo kini Jessica. Aglalokan ka nga asawa ka din mo. Kasaw ni ragsak ni Jessica nakakita keng ka. Ngam numaman na talula ng aldaw ti bakasyon mo. Madismaya lakid di. Dakalan ka na ta. Makaawatan. Masirib kan manakam. Juan, dakkelan. Numabalin la kuma. Kahit ko amad daan tayo ti anak kalalaki. Maawatan ka. Uray, tadandanin maipatungpal ko ti arapaap ko. Nukidawam tong agit katak iti trabaho. Tapno tulungan kalangan iti negosyo. Mabanin. Oh, kabaalam ka di nga ramidan na ita. Amo ka napatagking ka ti profesyon mo. Adil mo, ada napat patag ka na. Kat amok nga amom dayta. Kitam lang agpay so tibak na. Maaramid da amin akay kayat da. Dakdak kalman ng dayjay maipatpatak dara balay. Ay, datao lang ang ti kakaasi. Rumigrigat ti panagbiag tayo. Idinto at dagiti babaknang. Aglilinumbadang agpadakkel ka dagiti balay kan pas negosyo da. Naidumduma ti kinapintas kan kinadakkel dayjay nalabsak ang maipatpatak dara balay. Dakkel ka no nga mintis fieldo ti akin kukwa a chemical engineer. Dominic? Pay anay mayon ka? Kalat ang nagtimbayo ak iti panakalagip ko kini Ethel. Arapaap na iditi agbalin a chemical engineer. Agar arapap kan sakit di. Agkapsutak madan. Madin na ito'y amarikrinak. Tanda ni aksamatan matay. Sakbay na kuma. Magkitag pa'y kuma ti anak ta. Kamaod dyanan na. Natungpal matlangan ti arapaap ko, adal mo. Nalpasan ti arapaap ko, dakkan abalay. Mabalin ko na tungpalan ti karit nga agit katakon iti trabaho. Maragsa ka na kamakamoy ti dayta. Ngam nakasagana ka ka din na mga sakripisyo iti profesyon mo. Napatpatag ti pamilyata. Diyak sayangan ti gundaway ama ipariknak ti panangipatag ko kini Cheska. Diyak kayat ama ipada kanya. Aging ka dita. San ka pa ila nga nakalipat? Wan kayam. Ada na pimpintas ama sapol ama amom adal mo. Agdatagsanak. Ha? Oh, dahi tati kapintasan na damag. Sapay lang kumatalalaki dahi tan. Naku na ni Adel mo, adi mo kabaalan ti bumangon. Iso nga,
Inyagan ka iti pamikat mo. Agyaman aklaunay nanang. Narigata na ka talaga iti daytoy a panagsikog ko. Anadam ti bagay balasan ko. Ngayon bata, nagikat ka iti trabaho. Wan nga rod. Amo yun nanang. Dayawag ti kinapigsayo pay laang kat manon ti tawan nyo. Dahil tamat launay ti pagyamanak. Sa anak amasaksakit. Kat dagiti dadakkel mo nga ta. Nanang. Manon ti tawan ni Cheska. Agdadagsin ka manen. Saan pa'y nga amo dagiti dadakkel mo nga ada apo kudaken ka. Dandanin makalawas mo dito ospital, Risa. Awan pa'y simayatan tiriknam. Amang ano sa anak ko nga agbayag, Dominic. Nakapsutak unay yan. Namsakbay ko maamatayak. Makitakbay ko man ni Ethel. Ako nagbindot ag pagbambabawiyak dagiti impalakam ko iti anak kita. Saan ka ngagsangit? Makapadakas iti kasasaan mo. Pag-aasim sa pulam ko ti anak ta. Sa dino kumatipang sa pulakin ko na. Ni Ardon. Manipod inyag ka dito yung ospital. Saan pa'y anagawit? Day tapay ti maisa pagladlading itak, Dominic. Mabit lang. Sungbatak na ito yung mawawag. Hello? Anya ti kunam. Saan? Sige, bye. Kasano ti panang ibagak iti asawa ang napaltugan ni Ardon. Apay akas ta tilangam asin mangput adel mo. Kasla madandanagan ka. Nanang, kasanong ibagak na ito iti asawa? Amang no makapadagas iti panagsikog na. Apay, anya day gentle mo. Ha? Muarin iti kwarto iti asawa. Ibagaking ka na ito eh. Gamsan ka kumaamak-maklaat. Napaltugan ni Ardon. Anya? Adel mo. Agpalasag labit, Adel mo. Inta kitahan iti hospital ti kabsat ko. Aging kaita, saan pa yan nagbaliw? Mamang, anya tinapasamak nyon. Kakutong kayon. Sika ka din agpaiso anak ko. Agyaman ag. Tanakita ka pa'y sagbay amatayag. Nasabat ko idaki ni Adel mo iti pasilyo. Nadamag da kano ti pan nakapaltog ti kabsat na. Da kayo gayam ti nagasawa. Papang, kawanan da ko ma. Nagulbutak iti kada kayo. Maawatak na apay nginaramid mo dayay. Anak ko, agikarkaro akon. Gapoy iti kinaranggas ko idikan ka. Sabay ko mata mapakawanak. Sabay amataya. Saan? Di kayang suwiti kasta, mamang. Pagasan kayo. Nakaragragsak ni Cheska makisarsarita kini Lola na. Kabayatan ti panagubana kini Bibi. Oh, mamang, kumusta ti marikrik nayo? Sumaysaya at matlaangan tirik na kadel mo. Nagdakkel to'y balayo. Dahil to'y kaya am ti ibagbaga idi ni Dominic analabsan na idi mapatpatakder pa'y. Mamang, dakay ti kapuna no apay a pinatakder ko dahi ti abalay. Isagot ko kada kayo kini papang. Anak ko, pagawanan na ko ma. Ako ka naglablabasak. Tiambok no pa kay suruam. Nagbindot at gayam. Di kayag sangitan. Ay na. Maragsakan kaya kiti mo, mang. Iti kaano man. Diyak pinanunutin ang balis kada kayo, mamang. Patpatgan kayo unay kini papang. No pa'y pimanaw kita din nayo.
Ingkari kiti bagik nga agsubli akto inton addan mabalin ko nga ipagpanakal. Agyaman na tayong palubos ni Apo Diyos nga agbihagak pa tapno aturag na gitibindot ko. Agyaman na kada kayo, mamang. Pimanawag iti silong yo. Tapno birugag ti pagragsakat. Ngam, pasat na kayo ti amin nga harapap ko. Na kayo kinipapag. Patpatgan kayo, unay. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.